Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Danas vam snimam jedan vlog, jedno malo putovanje u trajanju od 3 dana. Idemo na skijanje u Ubertown i Kleinarlu u blizini Salzburga, možda i najpoznatija skijališta u cijeloj Austriji. Uživajte! Nekih je pola 10 sati, mi smo evo stigli na skijalište, odavde baš i ne izgleda nešto obećavajuće, ali nadamo se da je kako budemo išli prema vrhu da će sve više i više snijega da bude. 1 stepen je, tako da temperatura za skijanje je odlična, sunce sija, vidimo se sa staze. Srce nosi i moje skije, što je jedan ogroman plus. Mislim da si ti jedina na svijetu tako mrziš. To da se ljudi živaju kad im se to desi. Ali ne pišu
Brojevi staza. Evo nas, napravili smo malu pauzicu, poprilično je vruće, pa smo morali malo ove opreme da poskidamo sa sebe. Uglavnom vrijeme je idealno, sunce sija, staze su ok, mi idemo dalje. Ko je dobar, nemoj me Hajde, urecaj se, hajde. A few moments later. Nije loše, a?
I evo nas na drugoj pauzi, samo smo sad cijeli kafić. Popijemo pićence. Da ne kažete da nju ne snimam. Tu je i grofica moja. Prijatelji su se već žalili zašto mene nema. Evo ima. Čekaj. Evo je. Šta imate reći za vlog? Za vlog imam reći da nam je danas baš lijepo, da je lijep i sunčan dan. Snijeg malo nisu baš izravnali stazu, pa je malo ružno, ali lijepo nam je. Sad se malo odmaramo, srce te već boli noge. Tebe? Tebe! Da ne boli me noge, nego padam. Ja bolje skinem, ne boli. Normalno, to niko nije osporio. Šta? Marshmallow. Dobit ćeš, čekaj ba sad. Znači, blue wine, čaj i velika čaša vode. To vam ovdje košta lijepih 11,40 plus Tringeld, malte ne 13. Na karte za lift smo platili 300 eura za 2 dana za nas dvoje, što znači da izađe nekih 75 eura po osobi dan. Lift radi od 8:45 do 4 popodne, noćno skijanje nažalost nije moguće. A tebe ću ja odmah, bam. Šta ima, nek ima dokaz da te pipnuo i sam. Srce moje. Moje ti nešto na srce moje. Opet. Srce mi je dao kameru da ga snimam kako skija. I već smo to jednom pokušali, ali mobitel nije ništa snimio. Katastrofa. Još ja nekih pola sata snimam li snimam. A sad ide srce odozdo. Da vidi kako je napredovao od Kopaonika do ovdje. Jer za Novu godinu smo bili na Kopu. I otac nije skijao 10 godina. Ali već je dolaz. Bravo srce. Snimat metar snijega. Osjetio da ću Ajde srce! A few moments later. Znači baš može bilo da. Mi smo sjeli da jedemo. 3:30 je skoro. Skijanje za danas skoro završeno. Naručili smo svašta nešto. Kad sam dobio neku teletinu sa nekim prilogom, Draga je uzela zdravije malo izbor i neka salatica sa puretinom. Skijanje za danas gotovo. Bogam smo se dobro iskijali. Room tour, nemamo šta nešto puno pokazati. Tu se ulazi. Ovdje imamo neke ormare za
odjeći, tako to. WC je tu, ali nam je unutra. Sobica izgleda ok. I eto, imamo kao balkončića malo. Eto, jako lijep pogled. Tu je to za pušače. Eto, mi idemo sad da se raspremimo. Kad se raspremimo, ićemo tu malo prošetat, vidjeti malo gdje šta da se pojede, šalim se, jeli smo već gore. Ej, dobro jutro. Ko to nama sinoć nije nigdje ni izašao, nego se samo pružio i zaspao. Ništa, evo nas, ustali smo jutro, neki 8:30. Idemo na doručak, hoćemo se spremat da idemo na skijanje. O pop, nisu li to dvoje skijaša koji bi se mogli hladno izgubiti sad? Sjeli smo na neku gondolu koja izgleda vodi na neko drugo skijalište, to ćemo upravo da saznamo. Ali eto, nemam pojma, ide dosta skijaša i ovamo, pa vidit ćemo gdje nas odvede. Uglavnom ono što je bitno, možemo s istom gondolom vratiti nazad. Tako da ako se i zajebimo, ako slučajno nešto promašimo. Da, cool je što su u stvari 3 do 4 skijališta povezana, samo što su sva ogromna i onda bi se u stvari malo i mogli ne snaći baš dobro, ali uspjet ćemo mi to. A tako srce? Tako je. Srce je danas nešto neraspoloženo, pa sam ja njegovu... Nije nešto neraspoloženo, nego nisam se naspavao, rekao se. Nije se naspavao, zato sam ja njegov danas voditelj kanala Fikret Hođić 2 u ženskom rodu. Sad smo sami u gondoli i izgleda da ćemo uskoro doći na ovo drugo skijalište. Evo mene i Srceta, vraćamo se na našu stazu. Šta kažeš Srcete, kako ti se svidjela ova staza? Dobra, ima ih puno, ali su sve crvene, nema plavih, to nije problem, nego su malo zaleđene, pa je onda baš ružno. Ali sve u svemu, ok, Da, iskreno. ali su baš dobre su staze generalno. Vjerujem da je ovdje baš super doći skijati. S obzirom da imate 2-3 povezana skijališta gondolama i da možete 7 dana hodat i da možda i ne stignete sve obići. Srce je palo. Evo nas na pauzi, opet. Da, samo što sjedimo sa kacikama jer je malo hladno. Znaš, sjedimo napun, nismo htjeli unutra ulaziti. Jer je ambijent baš lijep. Naručili smo neku supicu, druže, tomatnu supe, supa od paradajza. Al šlag nam je došao u supu. Pisalo je micani, samo smo mi zaboravili da naručimo bez. Ništa, idemo sad, ovo nam je kao predjelo. Pa ćemo onda da dalje panjimo. Meka li se? Meka. Baš je dobro. Op. Ko je to nama lazanjice naručio? Ali su vegetarijanski, nema mesa. Op. Puten steak. Lagani. Moram vam priznat, ovaj restoran je jeftiniji nego na juče. Juče kad smo jeli, sam imala samo glavno jelo i ja sam imao jedan gluvajn, ona je imala neki čaj, šta si imala? Sok, hajse čokolade, toplu čokoladu imala. Bilo je 46 eura, ovdje sa predjelima je sve bilo 52 eura, tako da povoljniji ovaj nego onaj drugi. Idemo sad zadnji spust i
nazad u smještaj, tuširanje, kupanje i boga mi sova. Skijanje je gotovo. Da mi je otišla vrat karte, da nam vrate pare tamo za karte. Dobijete po 6 € po karti. Nisam vam snimio, znači evo lift. Nisam vam snimio naš smještaj. Je tu, ta kuća. Znači eto koliko imamo do lifta, znači možda nekih 300-400 metara. Ni toliko. Tako da onaj smještaj je super. Staza ovdje završava, može se čak vratiti stazom, ali eto mi smo oba puta dolazili liftom nazad. To je bilo to za danas. Za Kleinarl također. Sutra ujutro kad ustanemo idemo na doručak i onda idemo u Obertauern. Pa se vidimo o tom, mi ćemo sad malo da odmaramo, da editujemo ovo dosta što sam snimio i da se naspavamo jednostavno. I dobro jutro, evo nas treći dan, ustali smo, idemo na doručak, poslije doručka po planu furamo za Obertauern. Razvoj situacije se malo promijenio, da vas updateujem. Danas smo trebali u Obertauern, međutim jutros na doručku do nas su sjedli neki bračni par, nešto spominjali Obertauern na njemačkom, kao da nije bilo baš tako dobro. Onda je Lamija pitala jesmo dobro razumjeli, oni su rekli da su bili jučer na tom skijalištu, da je znatno lošije stanje nego ovdje. Tako da smo mi ipak odlučili da ćemo ostati u Kleinarlu i danas. Da skijamo i Obertauern ćemo ostati za neki drugi put, a maksuz odemo tamo i tamo budemo 4-5 dana. Pa da vidimo kako to sve tamo izgleda. Uglavnom, žao nam je što nećemo obići drugo to skijalište, ali u drugu ruku ovdje nam je jako lijepo, staze su super, nadamo se danas nekoj manjoj gužvi. Evo nas, na pauzi. Opet na pauzi. Bogam, nismo se pokali što ne smo na Obertauern, baš nam je top danas ovdje. Da, baš je lijepo vrijeme. Iskreno i vrijeme i staze. Staze su top. Staze su danas najbolje od ova 3 dana, tako da danas baš uživamo. Nemaš se šta žaliti. Ne taksati.
Pogodite, ko se zajebu u naručivanju ručka. Ako nije. Ako nije. Alina, Veronika su skroni Getränketräger, gell? Za ručkom smo imali jednog malog gosta. Bolan. Ali smo ga nahranili, jedini. Da, zato se šetkao, da. Evo nas, jeli smo, ali mi je otišlo u WC. 50 eura opet. Ručak i piće, tako da kafa, cappuccino, kola i ono što smo jeli, 48 i nešto, 50 za lakša. To je to, tako da biti cijene su u svim restoranima manje više isti. Ja sam se malo zeznuo, nisam baš razumio dobro na njemačkom tačno šta naručujem, mislio sam da je to neki komad govedine sa prilogom rukole i parmezana, a ne onako ono hladno predjelo, ali sve od svemu ono najbitnije, najeo sam se. Malo sam uzeo od glavnije burgera i eto. Idemo sad još malo skijat, sad je neki 2 sata, ja mislim, pola 2, tako nešto. Idemo još malo da skijamo i onda ćemo spakovati, idemo lagano kući, ja večeras imam trening, tako da planiram da stignem i na to. Evo nas završili sa skijanjem. Malo smo ranije završili pošto se staze danas baš pokvarile pred kraj. Više se bukvalno nije moglo skijati, samo se preživljavalo. Auto sam evo upalio da malo odradi da se ugrije. A mi idemo lagano pravac Grac. Tamo smo za neka 2,5 sata. Pa se čujemo dalje. Meni sad neko hoće da kaže da je ovakvo auto lijepo, da je ova moderna tehnologija i ovo sve, da je ovo lijepo. Vala, druže, kome je ovo lijepo, obavezno očnom ljekaru na jedan dobar pregled, a nakon toga može i psiholog ili psihijatr, svejedno je. Vjerovatno imaju neke dječje traume ako im je ovo auto evo lijepo. Evo mene ljudi, došao sam s treninga upravo kući. Skijanje je gotovo, ja nisam htio da ostanem kod kući, htio sam da odradim i trening, iskreno nisam se ni pokajao. To je bilo to što se tiče ovog vloga. Nama je bilo super, ja se nadam da će se vama video svidjeti. Ostavite like, bacite neki komentar ako imate neku ideju. Ja sam otvoren za svakakve neke prijedloge. I bacite taj sub. To bi puno značilo stvarno u daljem rastu kanala. Pozdrav!